agam malungin silsin merekaw. Mal mereka sulem lamo sa pwede mot makatyal program rakaw si sakla. Mang diway galbek program lagi ora itu Joel Toribio ang atyang kokos sa program. And yang ari trigger terul contributors. Atyang kau sa program ng ari Mr. Moses Oludong Mr. Harwa Witte. Kumaman sa tede rubak. Kata mo sois para program lagi Mr. Wilter makfire kan di mo tialol ko yung muskaw. Makamakot mo mali program lagi kata mo sois pa. Al program lagi. Ilang ngotruy al kapsingila ngotruy ma ngerul boy la. Mal di madela 15 days ya kata mo subiira a Christmas. Morgo el mutul tal sande kata mo subiira New Year mo kata lamor sil holiday mo. Di ko talo hilo mas kau maka mukora mo malikat program lagi dan sis paraan sila. Man musulang kambes ngaka adil nga to na oidel tial el governmental motor transition o transition. Mloria temera tutau. Lo mesa se leadership meeting naringir eli. Elang Eli Rawensi. Ang lari press conference na elang level sila. O sing leuriur sel Lelay Belay. dimla gisa sel press conference di tial leadership meeting abay bul mesen. Malgok mo gergal wasigaw kumla sel meeting kumongil kumagay. Diagang di akman mil saraw alel molmora endring. Ekmal lungila atau el maldung a presidente lo hace tiang a dorur ni lo otia asia singer tial tobadal government sate al tial metmuma mo sebel mo molma abato kala igal to el gi bla le dirgagal matmukla sei gida goram le teleteli tirgel bek el minister samlo muy waigel lua reporter tine Moses gel mullo gol wasit temrul temlo explain aigel telib emergoe ya president tamlo gol wasia gimri regal mlaurol lo bangela a president elect emla subvira igal toy naringia gemle on mamal morgil wasia nglau ngil bolol mol maltoy ngani al bilas atora marine sanctuary ma atora arolela agel gugura de la bulis arada la ministry ma agel kola dir katleu el soril cantini birregal no malwa presidente lo hace mas pigel men dirregal wal blol lo hace tial government el best 11 awai al gora arael morngia mal tomot mertirgal martial long tu el government mar adara blua adingili titri raigel guk pebira dru al guk mestri pebira dru al olbil mangwai adil posisi ulad omre dru olbil awai adil medel mangora klar mudru asing adi mila ro ulso neradra blua wal gilngestia seguida agora kilul tolitel makora ngulmori sel yang atinge kawase sel gukna o senge garniam le ngoda maklo subi lo ase tial amra lo ise le senkyo amra lo otil lo ise ndingal guk mosois el president aguk nga o senge garniam le soal ngaria bolo lo tial gaman seguida gumda so dire gamle discuss ngir tial nombre gan Gausis Akra last week kadugora mangir waseng ngarang mo sa el mul girel tel mol maigel program le tel tora ministerial lebora wadi langa malo masodel maigel goram le ultablu rol mal gidam rol girel al tora lis housing mendirgal goram mal dirga kloa ngari mlania Amadel, mengaria guerra beklan long, el wase igal el na kegel subdivision, igal udo dirgania amadel ni,
ya ensuite ngilu giril se asing moya bla bolak melang ay gel el belu mulak kloang ay rai mai meli kama Yaudik mong ngarom letang, ngatpang, ay gigida, awayan, dirgakal borngia, aurori, len dirgakal murula igel infrastructure, el mora igel basyo. Presidenta si tamna request al mut el karaudo, el mogirel tial, el besel government, en vi goten gil kat migil la gigil el teleur toy en mergongi en musbilar adal buk mo apla besel el lo seguid el black telia tingul mori sera gal ngarang dia kal soal mom sao na president elect program ngilem dirka adwes vi aradara bolua kumda se malungil mo ngel wasi ngaria website lul oti luase segil oborngi Minister of Finance segil oborngi en subiul masater report el moraigil ko makai man ngaria karmi ko nguyurni egiril mombi adibo ka tril toil el gumda singungila awase tel tola leadership meeting awai able lungir o senge katial nombre gara elang raga kalangara tulu ai sa program e masao dai gegi dimla ka klai titra ngi maradal blol mo okil girela ul swir el wai ai gal buk nombre moya report lu ase ai ga gidam namru lai ga gida tleu telai di sela udu del mevel mara uro ra kampak del mevel Audo kampak ng lorder. Excuse me, gay gila maldo. Magtingun mo siya, kaguk mo misa. Kung naswil, ura ko makay. Saul Mr. Gusto. Kabong Mr. Udo. Hindi ako isegidel. Pagmasa sel malkrol tutel el bangaya trigagidel el committee na president elect el angal ko matmokortin mo so is pa kumna sil krol tutel sel organization sel el delela agablement ma bosis mi mar adan moringile seya mo tur clear wasen na esa agablement sel el mo o mo lagel ko ngara al mede magel ko program skill so in mo mo krol tutel la seguida el organization ma ku rengal wasen asbel el dimbre del ko tobda o tubdia tretele la sel del agablement wasen mal motela ministry seguida el ministry la labor mal nga kamal umbral wasen giren gatmo igel organize igal el ministry na agablement rengal mo sa illegal el ko tokol ngara for example awaya QPB ma FIB magigid el board makamisyon na sa edel incorporate mora al sila igel ministry igel sel process o ay sel sumada mo apply permit ingirel gupil set was ngara giril gutmok to provide igel mabere gdi check mark e approve o al uben de sa approve lengo seng song sangarang dia gidel guk mal mora wa board ma wa commission guk pending e guk o mengila time malka kara time ya aurora ada kal merula kumda segida imul toil el la ngaringi tel government tiang manna moklo sugum nesta ta government antin ini wan ne with lartar adalngi el angar edel tela lar adalngi el disira adal belam ngara lui matagel tela el atedi itu me with tela adangar bela ul dimokra adangot bulu el disira ada aurora amla masa moy segiden ngirel ngaringyama amata rusurut ya min amda segida imora guk o senga garngil was gat makli ko mes tiret ana may report elam to motmo kertil kirel Saul Mr. Udo. Kabong por itu. Oh, nga ka. Elim lari at temegel. El modo do ora minister ahel. Makumda sa question el dalbang aring roko ya kasi do open ra. Ay siya. Balwad mong atukura klakang kodang ma atukura omra lalmutul mori ada kador kadiya.
border gitu close di mereka tunggu vaksin ra January 21. Sel gudan sila Dr. Robert tunggu se. Dia na di tial simmer man dia ka open rin mol mutra langar o yung milbuira next year. Eneng wasya held rigid. Aku club lgur ekonomi rigid. Siya ako osgel. Hindi ako tingin ngaria sa atin wasya transition ng lamom sa atin wasya. Gina open ra tayo. Mendilya imol to ka Dr. Robert so kal di duli. At tayo ang altang safe. Hindi bela free. Hindi ka tunga free gyang bol ra safe. Lengungila at tingnan na siringi mo ospital ringi marokul to korngi. Emis tikit el gor osngel girela al sum sois pa makitel. A COVID sois bela hindi mo ko din ekonomi bela. For example, ang dirul wase. Ngaringa twice el false alarm. Isir el false alarm hindi mo close sa PPUC. Ito di mo katotadar, that's a lara loss. Maklat ka rin wasyal, sumanya target mo smer. Itirkel tokta marnur silmlo. Olong siya oringi. Ang isolated til direk. Just imagine na, ang ospital kita, bolser artewala, del telol mo tokta nga mo, kaya di mo. Listo ba ro? Listo ka Ako mda siya a transition kamisyon na mamrula nga lele nakti umaral wasing malgina del mawil lomes wasing helder gid ang economy ri siya kumisiring a transition na di remurtial process di a decision maker Mr. President elect Hindi ko na cycle ko tuam na otil wase COVID talom tabi era COVID ma ekonomi ay kaya priority nilal. Mga atel mo ko hindi ko sila Dr. Robert Tase. Al sumo ko open ra a border. Yawan el patient tra COVID adi mo ko dir ekonomi belo. That's is a medical professional was say mal dangerous el risk ng aringi nila. Amaral mga ro ngay merbuilen ke dire kal milogora press conference. Okay. El wasi sel ay kel grula gel vaccine ay ke erul time mo lai ka ngwa ko tolorus 21 28 days later ka ngwa ko tolorus but estimate was ya sum ko start ra January by April ka damla vaccinate ra ngara 80% 83% ra other bela and that's will take us until April ka damla gut magpisi gid mo adi na kala on tira ka sa timeline mo kada mo make sure en blue bela amla mo safe raw era the start or mes wasi kada mo ang arang ada luto bi open up borders and how soon and how fast di ba iso alo o gerge Mr. Wilter kamlo touch sa the leadership meeting mlaring ya alda ala kora update tra cross act specifically more tirigel malal lulurio re namada kalulurio mata balangis Hindi akala doon kung siya di man sa odri kung ngaling exist matamalaw. le maguger Ending mo run out. tirai gi era urak balago ya kasi sel last el paycheck lo lar ngi tirai gi le e lulurio re namada kalulurio at January 7 din ka to tial gal existing government masel incoming government lo asay tamo extend ni ya say gidel gera to ka gera al sel ala kalbon extend ni ang mo ang ara tretelit tigal adra mo sel ang ari ara 200 adra bela lucis para al sel te gidel el malay gal mal ngeso rabik kalman ya rest agi adra mo Mo hindi ka ministera dilia di sirara dal malay. Hindi dimlakal dilia breakfast no si telara dal veloma telara dal. Hindi ka din sa igid krosa. Ngaring agem lo dum na sa kamama ngara. Pan dia pan. O sa kamama di regal mo dia ka. According na ministero mo sa September dorinha real al fiscaliren gider mlo dia ka. o le sel Edo sa igid. sel pana udaw niya ang sel PPEF 50% tersa mora pa pan program Mo say mang tungol mo sa elala kasi eto diraglo daswal. Manda di ter cross up. Ngalinga mo lira adra cross. oh hindi nga kaulak ka specific mo sila gana cross act si tial incoming administration amlak mula say tirkay gid betokol ngara betokol erul tela el foreign laborers Ang milbor. ugil borre makwa say
Also maachan wari 7 hindi ka sa extension say. E how soon so say gidel statement trans ndako sa transition report ng amo address sa say issue. Kung mas important yung issue gidel. El mo mesa kan tirgal aba as long at tangar belaw agira di matmok tir mo sel time gida maxen tin mo ra arka blue. So ndako yung losing wara amo trite. Kabo ini. No, hindi ako kida. Awal mong kwadre kal masarong kurseral. Al kotro li sel cross actra sengar ongem buil. Mede el mer ela. Igir telo mes tia mal dingi ma do mesra taun maralmi. Igir li ongerulla. El mo mer til ay gidla o el mo kabel mo agunda sigel mo mu trangar ongedel buil. Mesel sis tikal bes tukuk mo motmok ko sel ko ongwal buil mongleng. Tianga maklo bule mal ding wa ngam dang lia imol kikrel hotel el next week en modia kara adan di teblong arum ringi el ada sinak keni di temara next week literally zero o era ada lo ringi a tewid mukmal dang lo dengel waset magara tirela o meng le suku meng modia tikal ada modia le tigi gutti mala sel di 100 tara raman dang sel 400 bulgo set Girel sukum January 7 ng last checker tip. En bugo sa gidel mo mang la mo pataw sa lol goring ya presidente electo la abay ya suya de chartera skogi e de sende til mo abluri misel podos per tirel ko pena border el lutel mei la bay ngartiang e do de tira com da sa ministra adilu sen e del dat madang el tela la ado do de tira gidel arangot ablur al sela talbu dia lang interesting leng. At sum kada mo wasa gid timeline ra amay sel wasa right tang agar o ngay melbuil e bargo kada mo start to be open seng last bedel continue harar tikal atra hudi pe mi o ngay melbuil Michael o ngay melbuil era igel tokol asel BS incoming administration ma BS leadership al amo mes wasa let's go ahead and assume 300,000 times 5 months and 1.5 million. Dil si kau daw the Lord gadi siya gid ili ang ngayon builo sing amo start el asam edel lo se emiti tirim tirang ay gerso bar loro ringi e ko do do til morti e tirang ko puro ay gelu ros irmul muguk rulil mo o gari ututilir da ela rulal na sel expire why say le siya gid liga nga expire December 31 di rock page ka mo to dra cha alas page ka cha January 7 o emsa ulo sa el tiang baldiak understand it to blagu gera minister program radio matibil wase ay ngaram dia mom do tigal adel olmon lowror masugum guk tigal si ilmo o lo mukara adra skojol en guk tigal eso il guk mawas tir mo omrula dal lomra o igal hotel tir tan renovate hotel tir el olmon lowror akunda segida malgirel gutmok to e malmol moisen ngwad go salmal ko am bulungul adam satel el ngudum adam dia lowror Baik kita untuk bertiri tahu dah. Kawa Mr. Wilter. Ndianga mirmosel tingela toktang Dr. Maisling. Akmil sa sel program na kasusura interview niya Toribio ngayon. Mal meloy wasin nilbot kergik girela rakta lo era de moratora ina ya ulak meloy wasin mungil rasil letai kida viaga da sangarengal matku ngalingia kalit malmut tanga sel dula se giredan malmon ma cross out pera ya gumda se tem lamo isura udo in camera mlamo viaga al beisra gel maral basic nidra len viaga adar bela el viaga sben metika kali mal suman dia e bodo urol gireli sei bodo pera adar los pei geludo dra sel ma o manget el pera adar belul murula gel kal murula sasir mangalal murula gil malaka bodo sangari lew el mera adar ngabarda ma el metal ang nesla marigel e gida nesa bedel survive bimlaka da wayar adan ngara ikal brula afrikan gel kal dikke ura kal gare bigya kalim kada madara
ngaringia rolele kada spedel digi del tekker el mutu mang although the spend el moral adra state government kora dimla al sal gaber ni se leadership meeting why al diblal assume lo asay a state government malos pa help gire del help party di dimla ka kora mal ko makay lomsado lo asay kada makarabo de help party lo la baudo And in what area? oh gerdi mal dio mesti ay gal black grant tal dia ka a clear el justification nila sing mo gire lang ala bro mga gumda se tial el toya al sum mo dirakra tingela galguk mo sois del presidente mo será da bela got e da bestira urerir el mawar e ben udo da gabelmento spedro la no do der tir malu bedra e gal udo do bla de lo no gali invest lo mestri mo lo rula di rula e del toy trulia gal mang morni a full security rig o si siltame mestri la purchasing power tin morni udo di lo la every 2 weeks every month del diwar adra government onge derin mal club gulang mornia le lang mokl bolo urol bol employer ma a require la pension deduction tirma SST mga mari click tirgalada mo mora system el gida trae el morgi mal bolsa bill protected ra clarity tirgal senior citizens mal bolsa bill ngaria udo losu len sel gurang sing dirgam lania to ora subsidy masih gida ul maganda malungil ngaria to ora subsidy do nya dengin ala ada jagal bolong digum na sungungil mesti udo darat mo morir etil tekir Okay. Saul, Mr. Winter, ngani ako na sa kami. hindi osisul tadi isuri. Atara ako rablel mas lo sa dingil kung das yung club gol mergi to. At so kung kiul morni a rak trabela. Ya kung beldi lasto, magitas to, schoolas to. Tiaba ikadrira mali tringil belo. Magkita ko mais. Magkasya doon mas toang, magkasya doon makarang. Ito mo mas, kagmal. Mangkora di, imo na tukol kumdas yung ngariya, tigigin na rubag eh, kabe sa kadiya kabrubag kamal ko ay sila. Alwi na time kita mahal simbara kluk lumaramas. Hindi ako naging nasingar kita po rin. Ya kumdas kita mahal ngar sikit. Kita sila September, October. Ya blur bela marokul candidate roko ya dinul wasit yakmal tarbusul kablimento po turi. Disil ko rin sila ang tatura lalsil sa tiyan ka manal matarbusul. Ay kan tim na to ko na campaign lang. To ko na masawa nila sing malungila arogul to koy. Ay kan mildura nga mo irmang nga may kan miltung nga. Sendim law ulaktas te balatik sang nga. Ako ding mo di sila sa imo na subject mal ko na masarong ko ni. El alta misil ko rin sila alta do. Hindi ang kakarsera al pre-approval loan raw. El dutya emergency. Kasi nga ral turmo lo spare niya adro olbira ko lulaw. Crisis. Crisis, tiya crisis. Hindi mo lang maka crisis, hindi mo lang aral murula crisis sama. Ya abdil la kambe sa triga pol doon. Nga gay kita di ka. Crisis. Oh, makko na di Waisel. Beto kay gal to ko mo kaya nga hindi ko das ng geden mo. Ara brutal role wa Dr. Robert. Ang geden matigingel may man mawil analyze. Siya kami. El agar ngia, ita ko sekom to pato pegia. Agara lu imraga na memo, raga Korea sera crash. I see. Etumlo ara Korea mlo to da gel gol tol bingelir ma igal modonate ma kalmento sobringi erulia la ma be klobli la di molom lal madalom. Mga kagunda sutia kita amal dia kal la sukum ko to dal angara 5 million. El rule require arbek la belaun mauror rugui. Mabek lobli momalal molmutra de mula kahole ore meral mayasai. Abek lobli molmutra kita lo mesawa asiabal molmutra Singapore malal madalom re bula high rise. Agumda se rule tiak check. Momra ada governmental check lo mesa abek state e maudo mesa state pas gagir magagir mula program momro.
men se el moral bekla state belar bekla ada di uro el malal madalom la temrura klinar obli la temrura rail gut makliti al belu akum das se bel toy se era ara ada belau bekla ada mauro ngaria yo sagale gumesra ela kamal di ngwa bread for example kerni sel gura la gumesti kal bili de okrat kulara suel basi gumesti maklaba nimsi mal mumkin taru ma sel de por ahí kal hamlet or specially sel tanga babda ada bay mesin de kwade te magasail at te di horror di kusel ber horror en gukmod al mal tokar ad el gura di me te gangran lo rulo te amlam gasak lu e mal al toka away a mondal al bagan ma rol grem gatmo nding mlam mumre gasekyo el adio wila beklik toy mar ada alilu tul mengil tel mora qablamento I see. El asel Mr. Wilter kamasada sel tiagi de leadership meeting. Ma tigel ko ramal lo give a report tire. Lo sisiu nga igal exit report tire le submit ten mora a transition incoming administration. Nakam la mesa bebi na yel laktir ka muyo bebi na yel transition report ko ra sa Maria lo mesa sa ikang ngarang achilan. Di kay basically ang mal ding standard. Dio ay sa tetelel tial lobbies bangar alel masil enabling legislation klungela employees ni mga dia ka wadil back agency di ko kasi ay ka ba im lagi rel ang important tel bodo mes ni kasi ngaray gel lul wat mo ko ram lo challenges at tire ya ko ba segi mo matangali tial lurial wasi mleo wangara luriora mleo wangara PCL tial lurior and then ay kita si edel mo address ra ay gel ngol sa sil tial lurior di war wat ko rarwa abla pulis maybe amle challenges awasi mle marina investigation leng dimna ka ngarang Michelle Paul Waisegi sa incoming as administration as LSOIs member ko identify si area kasi tiya kalil si Pedro mo ngoswit tiya gital so wal kadi mongoy vertial style kay kal lawyer back agency material standard report there's nothing else diya ka ko ra PS ko ra lulya ulisya kasi tiya material Waisegi de tiya ngal abay na gital makarang al sugum dak Waisegi tirgal book incoming transition committee mo mring tirang utar report tel me o mes lo sen tiya kalil makarang mo sa oklo ngigo balu bang al sugum gedel improve ngi in what area sa kada digay taw resources in morsel area e morgo start address ndia ka Waisegi de ngi ay del report mo adi mo PCL ay kal malme o mes kasi okay al sugum tial pana let's say tial pan programa 50% ra PPF amo o funder ngi eran jakar tourist let's go ahead wasay tirka kadum garatir mo adi si pela gigit di sel wasay ngarakit tula el financial delay re di sel implementation rabek ngal ngaral amomri transition committee amo mes magumna sang aswal ali si Barracks administration nakatala carry forward jadi Waisegi na tiretela at PCL ay kalurion Exactly. o betadi do mol mringi Sel mo rin sa report al tial transmittal report la current ma upcoming. En wadol sel ko rin sirniak mas kumiti gid los ngagri. Wadol yu drabatong ay darten meto. Ako tingil mo ko ang murtron ngil. Hindi dia ka besel tokol bodo. Hindi mingi ngil mo lo dia ba ako. Yang ko ramal smooth Dia kasi kita ulak malgoy. Ako nga ko ang expect ko kasi marulay kay kita report lay kay girel maru. Maganda mo ven mo nga mare ludo dan tela mga na plans ang mga ay kay mal girel maru. Di ko ang expect ko kasi to most of in summarize at kel kasi ka giva gelmle el doswira adara bluo me on trill base ra al du ma a request til oy senior citizens ma bes hospital mo mal dim na kami ay gay giva giril gumda swal komda sa sito mo all to wa say ka giril toy a pending dim lagi bom tax man ngarinya baru le ka giva baru magiri rula tol luror en di ka giva no made bora wayal dilul wa say ka giva auliol gim riru ungil lurol man soma mal continue se man lo blakatak temal gorong ito agyon agim na mo sa
president-elect, tiyo ngit-ngit wa se bom continue kalto. Inggongi. At Gim lang aldun manggilgi. Gim lo ase agim lo masanga mga dadun ni. Mga adika terngil girel tianga ase. Nga igigidam le sogal masa leadership meeting al maru lo ase. Report gidal adal employee ra adra balu a report al leadership meeting report al mortil lo ase. Ay ga gida agim riru ngaramre. Diagal lurala di bay tengiro sa ngaram ko murul kilang igiri un asta dimlang no dia seiki wa igal bla mo bre maka matrisi gitu maulak pa se mem ilingal so isin ide salva se magarabo lo makas te tingela se mak melodari So, Mr. Victor, kabor po rin. hindi ka nga rin tilagil ito. Diyan, sa seli. Okay. Hindi ka kaswakal tilgibil ngoy gidil mo state government. Yung simlo mo kal sande ak masa simbung ra. Akaban mentri nga relo. Yakar kanila akaban mentri relo nga akaban no nila budget. Yung sa olbila nila budget yung sa kabenor ng bitorngi kaya sirin mo ra. Assembly ng along. Ito overrider ngi a question a number. Masing nga enough number a legislature override ra kabe no. Nakabe no masin ka PCU. Mang Wala ko sel number. wala so di ba override ra no 20 days in effect ma budget max ta true peso. To ko ng ulmora ka kani. Yang ulmora ka kanila kasi. Ndiak. Mlan nga enough number override. Hindi ko manalwas state ring along National Congress ma local state autura imol da do luwas kada spera tudur dra member assembly Members. Isel kesa nga long amil kara. a tudur dra present member assembly yung absent tartede Tede. Vegan. vegan tatede Ela se trui matelol. Yan Hindi mga trui two-thirds matete o ngiril 11 ang wata two-thirds. Hindi clear ay gawa gingalap aaw mendortin na tigil kaya adringi. And therefore misel ngwa two-thirds mo 8. Moise. Mento asemble sa eletemle tenel adam la se esenkiol o diakal pon mita 11 se gida el amal bulta kultianga diakal girel moda tian la mas okra togol case time plan mas okra. se lo question a quorum o te prolo se tela have a quorum over have a quorum sel tigel members lam sa te ma ulum dra ma saru ngi Yan ang anisel rigutsra klolo bil luwase adan mo minister ang iulat tudur olbi. Hindi ang iulat tudur to tigil present member olbi. Mang kadokol mo tetib. Sel ang reglel olbi. Amo Kira kaya matudur tudur. de kasi. Leul nga siya kambes, mania time el soril el viagal override, ya adra bebiral membera tuo. Exactly. I see, To walk I out tum dia ka override. Tiam lah pena mula na nga mula. Betul time lahapin. na botol tan Mga pulis sa bodol dur tin mo mala tin may. Hindi ka ruling lang along ako mula ruling. Government nga lo am la reverse. Agar kanila am la reverse sa government nga lo mo. wala am ngera especially ang long mangiwal tul guys mladu regal mo the 12 da boy gat Majority the 12 walk out. albo tagarik lewas kita ko mara putok tinga sem tet ko o agar along mangiwal ka prem Ara, kara hindi na nga tara o isel to ko il government order. Government order ako majority di kasi lo digin kan minority. o sir el Ay sir, al tam di kasi la majority lo digin minority lang. Ngal out level at tikset tiam lo government trulan la wase. Awan sir omu obis. Yo ko spare sige the number. To do the majority tudol na members Todo na member ang sitra. Hindi niya karo. To majority ti plan hindi niya kasi kita rigut sa those pen nga kung daso eh. Akar kanila nga nga dim nakaliwi. I see. Kadali ram lang oy nang wa government along mo makatirtel nga sila karo ako. Hindi ako lugro. o isi Mang akabe no ra mo sang sa other hindi ka lugro mo ka tur mali. Kita ni ilisik-sik. oh Hindi na nga atara issue kung daso nga del mo sa other ni. Hablo nga aura. Ang arngi runoff rin primary ruera general election. I see. Miguel ta mo la general election Oo. tigil tap to.
Ablura ngat mo mo ise. A national government mo ise. Mablura ngayon mo ise. Hindi ore-ora dia. A ore-ora ngel militra tigel taptul militra general election. Adim netiru lalla e wase. December kom. Tigel taptu. Makarkarila sila di ise. Bisel oversell kay sila government ore-ora. En blokat sa Frangora primary. Imo magira general election. Imo kat sa ako pa-declare. hindi mo siya konstitusyon orero as in December November election siya do Mr. Milsenkyo. Tial ko komru lala lo se moria run off am legiril loya ko era December November 14 election. Ak bring it up lang akum das el almran me ngaria ako ra tuloy ng lamora news mangarang. Luwas itra taimel adar murtun mo. Tetewit. Tetewid adar murtun mo kameno na blur orero. Just imagine at tewid at tatil lumit. Ilang melmut el altar ma government already kakatar la. Il corrector say it. Ila di gal murul tum na declare. Sabi mo kung madi seselbo. Ya si Masa. Kambes et pisong metur oitrong. Temne atewal candidate. Ma president et pisong ina 23% revela ma president. Se amne trigger vela mong mornia run off. Leko daw espera agro ba mandate trablu. Kabul o mangil tengar se di adang be adam leseng kyor ka. Maharwar mili kang ila 25. Exactly como se amle ul mela ka metro ora. Igal mergorra ka teman sangal ka toktora majority ma minority. Ado ul mela ngaudo dem la bes tel ko to club. Ngel next ka benor oreor adio bal a 17 divided 100 tela. Era 14. 14% trablo na siya mo kami no trablo. Ako na sige a national government ta nga transition. This state government ta ginan mo ko kay gagit le. Also kung sige dak declare ka ya mo do para ka mo kami no. So elwise. Hindi macho mo siya gid ko nga namo gila orior lomo el ang ali asento next year. O hindi kamatangay. Siya di na ka masader ka na to ka na bala tiksa ko bitaw. Hindi ka mla to mira patong sir kumisa. Ela kadum so masada state government ela apsatul state ela state travellior ela on amadengel was o waklo ola at madedra ola member legislature mong president tamle elector siya bol o waklo ole ela sel mada kung sa constitution travellior eli was ngelong iruruba ka automatic morado el mo o musir king lela utruba ka mol mutra motor ok ngel utruba ka el nombre ka senkyo ya kukumesa es eligrang iragi del Joe Giramur a number tulchi mingirel la mora o makol lablilo diak ngwal toram la stak leto se tiang makmoy ngaram dirga ka bolsis mangka to se akau ka teklo se temakarani diak o le sel domes se sel la mat sel bol bacon tinga girel mo nga girem la sois olbil girem la more o edirga inga ku prirurte mo delikete mo sisir bela mo outside me mo itu tram sa el vote mandire ka ko setia interesting el case Interesting state government. aku case amal geo agara constitution territorio bela ul dega english version ni idi kalau ai selo aser suguma a member olbil amal geo kal alamad mal ubel diga bolse mal resigning magara melta di ba oh iba ku ganit trust dia ngari alla al merul el was magrabol feel a vacant position esella o se 90 days esella bol merek mela why for example a toto na delegate 90 days ra January 21 90 days mo etira o gel moria senkyo Miguel oy bako sa kapsi bagido ko sigala mel muter analysis kapsi kiti alla al waseng magarang Era si dal mutulwan. Kabeno rai. Kabeno rai ang gariol mo rin, God bless him. Mang newing. Hindi ka sabihin, Sana check. hindi ka long ra kabeno rai at this time. E di nga kuklula rai. At di ka smodin was yung kabon siya ka tumakara. Betul ko kumlarulan na kung nasa ko nakarkaliti na kung mamagetikin miruran na hindi wa tel to oreo. Hindi ako sa pamilya kung tingin mo ito ko tiya komplementar na dahil mo ko rin hindi na ko. Di ako kung titingnan ng office at yan sa siya sayang at sige. Ako kasi mal interesting like mga speaker iray treasurer mar adro olbile
enggal di tal governor sayang a check. Kamatil araw do sebet ngaria counter sign na akong bali iganda kasi Verify aldi mall account. ano bang sel do mes ringi india ka la al cover si adi nga ringi o se selbol at constitution na ira sa treasury moria treasury ya tara official ra kabal tal appoint ringin mo treasurer tara official. Hindi sa selbora signature wa check ma authorization wa requisition ba ikan hindi kaya asset ro sing magaranga ma say gid alam tamlapas ra resolution el was misi i say gid el was treasurer mo saying a check hindi ela aku Sipeti mili marro mesay nga Oh, check aku gergerti itu así. Dia makosengge mil gara ka mo authorize sa nga check. Algo sel babir rabang. Go sel do rabang sel chen. Iga da chen sai kel signature. Mangla aku mesi atra ka benor mang ako warra ko sigit kuk tita ka benor sois me tukti mo rabang kel dia ka la ga dire bal la guru. Ang gaya del man mo korki legal government tergi lego mes. Pamisa igal man ka kanel toil. Ako mento orang disibedel muna ka kanel buigel mauran ka di mo 14% ado honor ping mo ka menor. Oh, sí. Selurong uli la government orol wasing majority na ada mo ngara lagi. Ako masing kirin mandate tertigil legislature orol rundi. Lesu mundial gado rep tertiro. Ela se ligara ira interesting garea was al sugum mo vacant ta ira governor ya speaker or marikel mo. Iga gida edel conditions either en resign o malubeng mat Ngania la istuya succession. malubeng Hindi ka rai rai. oh malubeng disable or disabled mangkara governor sa mes singin disabled hindi ko sa speaker dia was girel mas gani ay kid level to sugum ndu speaker or marikel take over sugum within 6 months en di malmol mendis kumu 6 months en mura special election el feel na kingal Ang batang ang ko to ka 6 ala months. ito kasi oh dispiaw magik oh Guys, oh take over le era asung mo mes ringin ka mal disable mo gel take over mo hindi dia ka So man uktigal sa ela speaker. E ako nito ka umri sa ti abulong. Ti agat tingin la abulong. Ti ka liyo I na. can close state I Ay drive or I got lam isik sik ta kabel men terngil di tuira agi mo tsara at siya di meso ka dulir mi chelto. Ako Mr. Witter. Kung may adray dai, kung may kirim giru mo abaretir. Then di sel do mes ay kal ako sa ela malo mes ra away ablu am digele kasi regel was ay kal bulu ay kamo sam digel mal do mra ringi uli ringi ela mal bal malangal bulu kan mapitut ari mo taso sing mom sisi ma age ega tramel interesting ablu ra Venezuela na sa kyorngir eli ramora parlamente el angel presidenta ko klisi engel ko speaker of parliament amla declare ngil president di dia ka klisi o ele mna o telarang mo pare te mas sen que tu boikat e mal molo sen ka president e mo ko ka president agu na sige abes aramang mal maral rada gumesa dius elim elamak ba ay kal bulu sebel sen laka la e mal basu sinrur trengi en sebel mal mo bal balang ablu Ako Mr. Witter, ako nari amni sombo. Dia ngaga amai klo ti aigal problem mo ko ay ka mo tan ko atalman. Dia ngaga mo ko ti question ra se kadol sis para kado open aborder si or sis para adale mo do u mal ube kada rega der belom gobi free magategat e vai vi givel masmok gidra al seglos pe ang argilu de tel brura dan akled man diada magasa e munil sel time le tiada vir bol mera vaccine e bolo mai sara akmal better kami dia Ay siya. dia vi bol mera vaccine el bol soria adal mo travel let dira kal madak ta hel garti matiada do ngalik mun 2023 24 and 25 e kada mo start al malgora adal mo internet gambling ama mo open a business al mga Corporate registrar. so give it tell gil ko para yo ko hamat me adalo mure tu el kida adal belo mag sel magical gulgor mi ase really tell dala tell du de ngangi mal bora I morir ro buil adal belo diwe adalo ngale
Edo ngira teme. Ela do re do walo lo wa actor mais. Tuwa siya adra ngarum lungoy. Dia kalau rubat la te ilameas. Di merungu le kam matakri berus. Di alam lamo gitu na mo gitu. Split ringileng. Umlamo ngosong sa ro gulto ko gid. Mati Nga- nga 10 minutes. Dia nga oy nga kamal soal mura Muro oy. siya temet. At ko ralla maututel maradra la makor. Di tiang maklol ma ka tingul tia. Mian marmes iselengel diram dikel Caroline Verde me urora obisaton misera. Isa pol mereka kontrat ringi mle apply malagil test la nung muso el practice. Open office ringi start mala budira rada mo mesing. El al amo edenge wal bui le na tigel wase ngam la humei la amis. El ak mo tira ver ringi le ngaringar adal deng mal ngalo aisras. Ngi lau du di le kelo sengu in speed in thousands. La ta take off a gisel tira alo. Retaining fee na. Mle rulia tu tak mora corte selbol wai se adralla berot gergri la morni apo inta tra adalla mutu Tomar ta del ngarir to. dia ko ide to digi malo ben mengaringi agal mangari imor adralla al mutut el mo gergri la madala te del chas seguida de gal porngi yamla humi el ang ngardil al aul aisa biras ilil to aisa gal wase no sta tro trabajo local el bom la rablir a Portugal. O mangam le intention. Me la bulgula se di hal mem. Sola kul mang le girel mong el muto me dice. December waise. Ese el sum atra a corte tu de querem lucia velo asa regrim atra la lo se como dibus lo e mero ma wangia que o embrili se git munguk mal o se me December simba por de mga se el me. Te di la o ngigel mo koralot kisel ke sa a David Sedal. Gora de kalau bang. Tingap to ko de na mo de Gale a Martin Wolf. To kan mo di kyul mo di bu se ya ram mal to ko mungkin beredra bang Pacific Savings a kwasa ga gida a bebira to el agire del mo kurgi kringile meng awas ke magra lang adra court ma adra la mat maklaita wai se gida mo de ka sabira adra la di ma ke se mo di kyul take off meng telgi mo do lo da aurora Ya sa ko mesay la gid ngirma. Itel government tergi da di tiril ay gid tirigel dingare galo bis mora ko del dir. Tila di Dios sentir. Lendia ka sa lo di ka jats. Mangidin man mo kergi kra, mika del tokoy tingin da dia ka to tingin tokoy. Also kung tiam la mondara government terbela kan tedi front page. Tir ka gid le mga tekle del di Dios sentir. Amna mo ka to ke katmal lang arang yo kay per parte ngara ka ri. Hindi sila amalo nga sila ng tukoy, sila kay Isra Olen. Gel buga blilyo. Ay gel sila al arrester ngira 218, el charge ngira tukora kitilkar, itingila tablol ertringi. Imo nga ngolo o tomtil mo na sel madalam ut museum lo tirar bulis, tigale bulis ada tracks tamangarngi. Imo nga ngom lehula kara amarinda lol dagara ka. Esel imo al ondir or etungulong si esel imo meses lo bangela amli la mredra tigal adra bulis adrax it segi mli ngal mredra bulis adrax mel mutel la ngadir ngara investigation Kita ba na mo kita ni mo mo la udo ma imsam mara pa sem. emberko ertra emberko albora corte en mora corte tukuk tismis rageis len dimlang lo tu tisel 70 days aurial tu takraan en giren mo grim tismis ngi betukuk apiringil mol mo ngetel mutel recharge ngi recharge ngi elang e guk mo te plea bargain mo to tu tisel diola ba kal kita klalo en disel ultra al sel die gem sisil gam elang sim endi ogel wase clock le ka ngaregir betem armur tlo siga Nakadagri lo sim kayas. akapel meto sendiak to agi orrega dele melngara ser arestringira ma tial telemalle endi buklo wa agargila polomese emnegiril ngari time emnegiril mai klaro negiril mura agargil la kokla forfite gatla mel ang teler el am dagdo ngel wasi el asen magrar el aigal la igabol moda que agar obud tela la aral tablol
dito atal mal relang. Oh, I see. Imori or ma imo mulses magarare ela. Maablal sa kabelment ma hara kay gidele herdile na humel atala kakalel ko le involve tiar sel. Jaka disel ko ta nga ka bay gergi kra tial rengalel tial imol bulu sel ko misile kambes. Del suko matal malam na mo nga drong lira ngar babla. India ka belsil. Sira maxim bari. Sum leng nga kamne blool melokoy ray kal berkorra kal wasi. Ay gel blal lista especial ang kagid public auditor rogul wasi gatal lemal. Kemudian wasin di meneta alta nga de charge nga SP. Gel ngal ka ngaw adi adi dar taklu. I see. Former Governor Oh, Mariano. I see. Ya igal nga na there's thousands and thousands of the mismanagement marogul SP public auditor di lui gatal lemal. Sel ngar or ang mede statute of limitation. Kerdi ulu tumetu ang mede imti innocent si ilmauran mo presidente gidra sentral. El ay gay gid ada do rogo e gadi termeliar ngarba blar. Tirgal ngarba blar hindi umila lo mal datal mal gid ko kedin. I see. Scott Mr. Wilter. May kaigilan almondain mo sa asabel mo musmok mo tilgibal bihot mo nakakaisin man adrat. Omgong moringia a preventive moringia inspector general Raigel Macrolowis. Man viagam il tril tomal la talaman el mede el momrega tarra ge bu mom i. Di madale ngey gidal IG o mesel mon Ombudsman. o mura ministel was A whistleblower. biaga tila gukta to bi moringa Inspector permanent General. o Ay, madili mongel ngara rogul agency dingi bing mo mura ministel was gumiwam na mo malala matamre del correct ni malume et magalbusa ada yang mlato malial kiva mla agurang sa tel tol malgonin tora egal bilas en reporta mlukot mokra al sel el alman Oh, I see. ya telman E de ram Oh, why say? makwase omgonga niya IG le kami tala mes ra Trump pel dire que lutau traiga tia rakta mangarba blobis el FBI tumlia talmal e diga hada mo investigated tire ngay gid bu IG murmurta al sel toda tale Ministry of Justice malu en Department of Justice americano ase Tiang korelelo. mal nga niya mil tamal le tirgal ng marara FBI ay litra e omulak Exactly. ela tirgal lolgor nga yo la mal to tirgal nga bablada o mogar bulis o se tiang magado rol eto trulla report mul Moscow dia kadal mo chegar tin di tiruli mentirga di til murura report omrelli Di may sa lang kagilaro ba? Ang kalbiso kong kaya mo ite bruna di po. Abang report ay do. Nga kalmutul din nga si civil subject ra to ka justice. Hindi na kami na nasimbong. Ngirma nga mga last week. Selgay ra Palau Public Land Authority. I see. Sendim netil jazz e jury. Adran larti. Dim lori sembro kong. Ulgo mang kakarel buhay katil malisel buhay gara ngaram langoy. Entilo madar mulis mo aris tingingon mo smri. Akti mis kami uselo sa ilakaw mit pelaon mora arang arbab lahat barangay yung dai. Kadim imagine ra ulgo mga niya kakarel buhay kang mga dili white ra gito. Ano ngeralto? Sel mlara ni surgaw luase temleba kara a chairman ra PPLA namle resign ito sendia katil malat talamal makatabakar ngi. Di say sendi mo December ko nga kabay question ako si sendi mo December ko. Hindi kasi ano wasang milgara. Hindi ginel nga niya investigation ito ay sige wasang marala investigation. Sel over Trump ito kaya ngito under investigation ginel ger. Hindi ka bertelel. Tiya sel dia ka bertelel government American. Tiya government wala ko tekla bertelel. Lega gidel dolo. Ala di gidel taolo. Oh, I see. Yang yati moy morengs emoy. Es el labor gari ay gan ito den wal merigidos e akmira tanan sun dia pom mikartia mak o ko la pangara ale kadro olvida ko lo mal ko bab ade me kage kupala news Naktius ka last statement na ka statement ra ko plan. Gen mi special prosecutor natia.
Kasi lang mo obis. Inti lo tra ngarel mo na adre bela rokul basi. O di siswi abli la amlem tokol mem silwasi. Ang mga agi momdas 20 milyang ara. Obis na kamagititi. Misira lang nga obis tel imol olbi ra kalula rogi ram lora matala ka ri. Tel imol rung olbi ra kalula. Titi kisal way ko mamadim lagi mo. Hindi ako mlong, hindi ko lumre lulu ebaki. Dim lagi mo. Hindi ka record na kamam sigin mo na karili nga. Just sa dim nakatalis sa kamam. Engkau masurang betang tigil Di ma aswa ma alen. Lagi kisay. Anyway, ang SP, uluway sila last week rasin 75 cases until hindi ay kang ngaral guys ang tolo ko. Ngaral pa bla immune. Akmal di miskaw last statement ra. Ako tar other belaw and it is time. Okay. Nakakadibok, di so kalimo duli ito ko siyang ginamang kau Mr. Wiltra vida dilil wasi. Oh, kau mildung ra leadership itin wasi. Aigal state OSP angis. Di specifically ngaral nges mangaral mol ngaral area iga nga atin nakalsal. Di igal state government tasel domes. Abayul ko ang tarayal ko til important kira lagi state government mo mok lagi ira at subot national ko sa state tinggal focus an arwa kerdi mo mura land use planning ya land use planning as misi ay namin misi a food security for example kat mura on state ya siguro maka actual government tawa sa gira do misi a food security agriculture ya important component tiyan policy land use planning ada abodol mo siya state mong either mo identify gal kung specific lungil agriculture area kal state ya kada mo nga siya so al sugo mga area nga siya ulbo may kalmet state hindi ka tiluro kada pa try mga susiyo tira ka either tilo say ay ka kita liga state government in order for you to get this black grant malu mga plan kat mo picture gitu ako mda so nga swagi nga sa area kada ka land use planning mo raro nga pila zoning mga plan nakakaraw silbek pa tingin. Ginahman mo mes amral tangible benefits era state government sa lugar sa tulong rin lugar silmer adra pulu. Kita sum da kador sa gitan area and dio sisi o ko warra kana 1981 meral 2020 and dio sisi at la state government. Ngardi aro. Sige dati melas el tigingek madela 2 minutes. Story seconds sige dos mer program. Tawagin mo. Hindi ako nga malomdas lo asing hindi ako kaya del tiki da adara news maiga TV Mauricio lo tau dai kang. Ako mes once again ese sing kyok ngande keluar ro tra belura ka arwol matalamal nga giren gutmo. Ako na kasi kyok mal mius. Yang mes adara milingil mati karo obis hindi mo milil dia e gid telo mes lo sitia gid mal albang ra maklo taul maral mei emede la talbui le kup mo dia ka urol dong mesel ngot mok ra adang har obis bakteri keluas tiang kemal mius ablur lang waise dia ma tang esara ali ke mol madrayus sa ulam si makabo story seconds sila ka Mr. Wilter Dia nga kamal di malagora adara bulu luase. Komla orren sa kamami orren sa igal guk mla madur tirgal adan mla kabalmente to badang manggal guk pesal adan mo. Masel gu ren sertir hindi ako ngol kami. Bila masel gu ren sertir ya di tarro lelen motel gibel lungila tretelera kabalmente improve ra communication ngibong mo transparent magidal adara bulua mom danglilo asing murula to el giret le president namle Peter ngira tu taul wase tial doru ringi gidal mekkel dibel a mekkel dibel murula ungil to ma am sabakra adara bulur bela menggiriul mo participate tial toy meng kunit membom mesisi el demandra gabalmente lumiu mabolo ay sa igelo maralil malakadongil taraga di bu ka daniel wasen ngara di mlakal marul maldung di mlak mangara madel togoil girel gat magil e guklbota grup palmol mo maregel mel dirgal dirga kalokarang ela atogoil teleo gumes la tialmo male atogola es hospital togola solar energy togola Tretele la PPUC, ma PNCC, ma
PSCC, Mnamo Tokai Gal Corporation. El día donde él lo hace, te lo ata stakeholders, te diga de la government, te diga lulu de la molí, le haga un mes a hearing a la Senate, el gire la PSCC. Esto lo que lo hace, como la dilu lo hace que más es el do del mar al sele, o moel, el mengil bukmo, se ve la neudude de mumer, el angalam que de mar redrmi, y de mlaga ahora malungel. El nerd que sí, di, mal dilu lo hace, o el te aliur give la no muega de matamal. Digo un daswe, ngania un ilu una que mar redrmi. Magtingul mo isem no mereka tenido. Ang masauli, Mr. Kawa wala ito. Elal long tru mo gerul buil, yang mo tru me warak ra imol goriol dilu para sansaro. Ada milim marom, ay tingyan alegela. Jo marumi, matumlot magerul ya dol geringil wasin duwil. Duwil aklangar. Beklong tru mo gerul buil, aral graskul. Hablo overtial clow rar oreor lo labasan o silak molim marro me momakal. Ya kung dasa same mal club gultoy. Maku ngar tiang alin sa nga kadirek lo marar sil toy makulungit rar adar belaw ro kulos. Maklo holiday kasi edel todo el momili hindi bom sige adlo makal narkaw. Balakal deureng agursia. Mata rusul tokol mura klangar kau malu bang klangar ada ngal gitar kau malu bang ngal gitar ubli. Merry Christmas, don't drink and drive. Sauli wala ito. Sa igivya amlo program margi dari elal balseel. Ma tiregal di mam tiregal avaltial program ra kau isak le tiregal mal wish you a Merry Christmas and be safe this holiday season. Mali Merry tiang ko mal masaw.